Dakle, to je Alf Ramsey, čovjek koji je sa Englezima osvojio titulu prvaka sveta 66. Čovjek od koga Englezi igraju 4-4-2 i smatraju da im je to najbolja taktika. Ovo je mix zona. Ovdje imaju pravo da uzimaju izjave televizije koje su se za to pretplatile. A evo ovdje su i imena tih televizija. Proverava se oprema. Evo su imena. Fox, NOS, to je holandska televizija. Viasat, Sky Italija, Mediaset. Ovdje su slačionice. Desno Bayernova slačionica i levo Borussia Dortmund i odavde se izlazi na stadion. Evo izlazak na stadion. Danas je sunčano, mada se često vreme menja i tu Steve McManaman daje izjave određenim televizijama. Eto, to tako izgleda sada. Nešto više od 2 dana pred utakmicu.